Şu жерге алып келген Абдрахман ağadan Allah'ım razı olsun. Bu yerde qaryalar uyuyuna kelip alır. Жүрегім езіліп есіп кетті. Мына жерде аталар, аншамжа енелер, балдары күтіп арқа отырады. Ешкімді мұндай ахуалға қалдырмасын. Ya Allah. Ya Allah. Biz doğanlar atölyelerine kara kılaç. İnşallah. Алар тартканга болбойт. Видеого тартканга болбойт. Бирок бу жерде азыр комнаталарына кирип калдым. Кечире. Түрмөдө отургандай отурушат. Балдарын чоңойтtu, төрөдө өстүрдү. Ушундай акыбалда жашаш керекпи булар? Ата-энелерди эч качан карыялар үйүнө таштабагыла. Карыялар үчүн үйүнө таштабагыла. Niyet kıldım inşallah. Şu деп. Karıyalar үйүнөн көп ата-энелерди алып чыгып кетебиz inşallah. Алып чыгып кетебиz.